Bishop Ngosi, take the podium.
Ngiyabonga bazalwane. I take into account ukuthi mshado kuba inkonzo yaNkulunkulu now conduct from bishop masesila sekunemndeni kunemphakathi labanye abakhonzi singabeni bangasaphinzi baye esontweni. Ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele indlu yonke ihlobo letijwayelene nani bazalwane bangani benu bafundisi benu lenisebenza nabo. In our midst, I understand we've got our honorable MEC. Nami ngidibonele na ngamehlo Ndlondlo Xotshane. Ngiyambingelela naye. Ngiyathanza futhi nokudlulisa sibingelelo sami ku Bishop Mkhonza, nkosikazi yakho Bishop Marula nenkosikazi yakho. Batali benu bazalwane labashadako. Bese ngibingelela nani uqo. Ndoba mfishane kakhulu angeke ngisandlela isikhathi incebe yaNkulunkulu ikhonzile la. Nginanayi into lemfishane lebe kuNkulunkulu enhlitweni yami ithi uhambo lomuntu phambi kwabantu anesifungo naNkulunkulu. Hambe lomuntu phambi kwabantu kodwa abangakafungi nalabantu afunge naNkulunkulu. But abe ayakohamba phambi kwabantu. uNkulunkulu beka lokho nje kimi kuleti insuku sicale iseries yethu kwaNdebele ngicontinuisha nayo today. But angivami ukuthi nangime phambi kwabantu ngicethe 10 minutes or 15 minutes. I'll be very brief because it is quoted from the realities of the Bible. Ngoba mfishane kakhulu nceke kunemhlabeleli bazalwane ngifuna ukuthi nethi sukuthi kancane kune order of worship lengifuna si exercise uma sonke sima ngetinyawo ngalomhlabeleli usilo mhlabeleli angathi noma libandla Nkosi lethe wathi but I pray ukuthi umoya kaNkulunkulu ube nathi na kuvuka komzimba ekufeni na bubomi obunguna phakade amen nakuvuka komzimba ekufeni nabubomi obunguna phakade ngicela sonke nje sime ngetinyawo 2 minutes. Nakuvuka komzimba ekufeni nakuvuka komzimba ekufeni nabubomi obunguna phakade amen. Simenjalo babamandleleni ngicela kuqale wena nenkosikazi yakho nihlale phansi bese niyasibheka sonke bese ngidofundza nali liverse lelifushane bazalwane uGenesis chapter 2 lifundza ngalendlela ngeverse 18. The Lord God said, 18. Then the Lord God said, it is not good for a man to be alone. I will make a helper who is like him. Ngicela sihlale phansi. Kunetithombe letiningi letakhaka etingqondweni tebantu uma kushadwa. Letinye athi basithi abantu abashadile uma bachubeka baphila impilo yasemshadweni. But namhlanje uma ngithi labazalwane abahlale abeme mandleleni ahlale phansi kunesithombe lengifuna singasuki engqondweni yabamandleleni namake mandleleni. Kuthi ngake ngahlala phansi kulesinye isitulo bonke abantu bebamile kuhleli mina ngedwa ngoba ngangenda sifungo phambi kwaNkulunkulu sokuhamba phambi kwalabantu labe bamile mina nangihleli
angaphazalani kusinyakuvisisa yini nayi into lengifuna ukuthi uyi-understand lesitulo lemuhlalisa kusokuqala kunathi sonke kunebantu labahleli phansi noba labe bamile wona nawuhleli phansi labanemali mara bakhona ukuyohlala kule situlo labanye bafundzile mara bakhona ukuyohlala kule situlo labanye bayayati imithi neti-profit labanye basebenzisa ama-oil mara bakhona ukuyohlala kule situlo ngoba le situlo siyakhona ukukhethela abantu bokuhlala kuso noma singase sidwale. The second thing lengifuna uyi-understand the man of God about le situlo nawuthi yasibuka sine shape yabantu ababili kuphela. I know ukuthi wena unebantwana, I know ukuthi unebatali, but asikho sikhala sebatali bakho lapho, asikho sikhala sebantu bakho lapho, but lesikhala sale situlo senu nobabili. Mhla uyothola le situlo sesingasanayo le shape le uba wathi ukuthi mwelo sukume kule situlo wayotilandzela abantu bebangekho kube le situlo siphethe wena. The nature of God ngale situlo sinamadoda lesiwahloniphako nabangenela ningaze nishone phansi but abakhona ukuyohlala kule situlo ngoba akuyi ukuthi sikuhlonipha ngakanani, akuyi ukuthi i-account balance yakho ithini, but le situlo sikaNkulunkulu uyatikhethela abantu abayohlala kuso. Nale ufuna kucina ngako man of God ngikhuluma nebandla lonke mos. There's one thing that I know, akusengiwe kuphela lo hleli lapho nami ngake ngahlala kule situlo mama Ndleleni nabo Sinda bake bahlala kule situlo nabo Shongo bake bahlala kule situlo. Le verse lengilifundzile lithi uNkulunkulu lo wabona kungasikuhle my God empilweni yendoda ukuthi ibe yodwa. Ngalesikhathi uNkulunkulu akhuluma lamagama ukhuluma ubeke indoda ensimini lena kokonke, but uNkulunkulu wathi akusikuhle ukuthi indoda ihlale ensimini lena kokonke kodwa ingenaye. Come on bazalwane umsizi. Lithi iBhayibheli nakuqhubeka nalo lesingisi lithi I will make him a perfect helper. Ngifuna nibambe leligama lithi perfect. Leligama lithi perfect alikethi nenkosikazi yakho kuwe, alikethi nabaMandleleni kuwe. Lithi naNkulunkulu, it is a promise by God that there shall be a perfection between the two of you. Come on church. Lento usingasekufika kumotima noma imperfection bese usola lona eceleni kwakho ukuthi ucabanga kumlahla ngoba kasi perfect. Umlahlela into bekangakakuthembisi yona, uyithenjiswe lizulu ukuthi litokwendela lo perfect hayi wena. Kunebantu labasinasebangenwe moya ukuthi bafuna ukuchintshisa lapha esihlalweni saNkulunkulu bese bakhala nama-imperfection kanti azange mngakho nginive kahle nanifunge le ngaphandle nithenini nohlukaniswa kufa hayi kuba perfect to each other, but uma abantu sebathola sebahlukene babanga ukuthi lo munye akasikho perfect. Why bangayiki le ndoda lebe ibathembise i-perfection ayobuta yona ukuthi Nkosi ngibona ukuthi utongenela the perfect one, why lona ushoda lokho bese inkosi yaphendula mara wena ufuna ukuthi athathela sinqumo ugcina somu-abuse ngoba kunetindo langanato latifunako kanti ufuna ukucela kuNkulunkulu. Perfection ayisiyethu, it's not in our nature. Umuntu akakho perfect, but the perfection ikuNkulunkulu. Nathi idzinga abantu labahleli kule situlo babe nebudlelwano nale ndoda lephethe i-perfection. Bakumandleleni mama Ndleleni labanye abashadi labakhona la awudzingi ukuthi indoda yakho ize ibe perfect kuwe, awudzingi ukuthi umfati wakho aze abe perfect kuwe, angeke ahlala ngabi nemaphutsa, but susa le ngqondo yokuthi nawuhleli la kule situlo kunale into lencane lengangayifunza ngaJona. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu engela nguthuma Jona eNiniva. Jona nakafika elwandle uthola imikhumbi mihle miningi ifolile. Kuyende
kuyenzeka ukuthi ngendlela mikhumbi imihle ngakhona ucabanga ukuthi ngilele into okufikisa la ufuna khona wena, but ngiyakutshela gibela uto realize at the moment move ukuthi this is lost. Lokunye kukuthusa ngalendlela kukuhle ngakhona but akuyila wena ufuna kuyakhona. Come on church. Lekhathi ucabanga ukuthi ungamtshintsha uthuswa yinto loyibona ngathi yala uyakhona ikhona. Faka indandatho wena dokukhomba umuntu ukuthi akayi labo ucabanga ukuthi uyakhona. Lekhathi uNkulunkulu akuhlalisa la kule stool inqondo yakho ithi na ubuka lama imperfections alo loya ngathi beka ngaba right. Come on bazalwane, uzuhlukubede lo ngenxa yaloya lombona ngathi beka ngaba right. Mlanzi umfakela ukukhomba kuthi beka sebenzela kufika nasekala ufuna into takhe. Lomkhumbi ubonakala ngathi khona la uyakhona awuyikhona. Utova ngokuthi nanithi nifuna kolala akafuni ukuthandaza. Lekhatha lapha ekutheni bohlala ubona ngathi nguyena ungena endumisweni kuphakamisa